gwako murithiria wa Miru TV Jumaine kuu no itite na mbere boya iri tariki 28 mweri ni 10 mwaka ni 2025 akwatyo weni kirinteto cia Miru TV goro bita wa Teri Mbabu na mwananili wa Madhido ni Paul Ngujiri. Tukiambire teto cietu musiasa kuma wodi ya Mitungo isio mbunge ke South Imenti ukumenyekana ya Gachagua Ntorianga na rakinya wari MC wa Ndino ndina wete akathitanga mubunge Shandra Kimweti nikira kuona rete kunenkanira mbese cia ikundira cia janini munini Rais Professor Kithure Kindiki riu kiri empowerment ara wete mutongori one musiendi na tumbo tethia akaribawe mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma no wina ribotie nawe Gataura Medianga wa MCA na kansela kuma wandi ya Mitungo kiri gicigo mbunge ga South Imenti na umirite na kuga ntuko mugwanja ciathira Daktari Shandra Kimweti atenenkanirite mbeca kiri ikundi na choche itikagita ka empowerment ya Professor Kithure Kindiki kiri gicigo mbunge giki akethira gita koti na kuthitanga mujumbe wa gicigo mbunge giki Daktari Mwiti ndiraye janire ntuko mugwanja mbeca ciathirwe korwo bate ingeta koti ninkathitanga Shandra Kimweti augite bubu ntuko inka yake nyuma ya biashara kuma nkubu kumira na kuga batona mbeca iu kwete to kwa mwanga mandi tariki 3 watho tathithia mantu umira TV ne kana weja na mbeca iu batu kathia maandamano mende ne South Imenti na ngwete kinyango kama kaijo tukweta mwanga tariki 3 etho mbeca iu itonora umeya bati no atia no mwanga tariki 2 bagotweza mbeca cietire na antu bothe bamenye ntonto batiri na batirite utumuntu orumagintu bangi bana otuko aika mato banite wakinya tariki 3 atitwirite atitwite na mbeca cietire iwanwe umera weje TV ne wira nto bagwe South Imenti obere mbeca kayo itio teto gatweregete kintu gitukuonekana bakero ruju nara Gataura kuga mujumbe uju gagutumira inya yawe na ndi kuinyiria ngakire gicigo mbunge giki na kuru mwembe ne winyiritie nkia ibo mwene bwe dikeria ba mwene nde kuru bagatindwa nkubu baterete kende kya ya nembecha mtu eteke mbangi kende ya kure machiara ya mbecha iu mbecha ya ni tariki 27 na naru tariki 27 wo tenke akuinyeria tora batere ugire go akara akageria kuringana na kure korugo nkurukina kuga mujumbe ujo na remingo yawe ire athuriro ja mujumbe na kuga kinyamira ndie mikai ethirite akigwatania ya wandi ya Mitungo aikitie wandine yawe angwene muntu gwetwa Ivan Simawira kari oliterete anto ba Meru Ngugi ena mujumbe utikomba omwekera stima kanichene yao ya njera nginetaga muntu kuinyeria kana tenkia mujumbe anenkero transforme Gatero aikaya Kavera aikaya ko aya wa transforme ya Gatero agaitia Mikombone ibo mbigwa kethero atewa thithagia re transforme ne ya kinya ke kana atewa bokuga igeria leture kwaraniria na mujumbe ujo niriringite iga nyuma ya kugeria kumugwata na thimu indi ethira ati kumijukia nkiripotera Miru TV mbita Jeff Wagituma ibaya sana mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma nonto baribotu na njira inkinyanero Natuta na mbere na Nteto cietu nawe musiasa endi ni kiongozi na umirite na utumiriate na kuacha mbaru gavana Reverend Mutuma Ntwaithingia kiongozi urawethirite akithombia utongoria wa gavana Mutuma ukabere nende na umirite na ukatha utingwe bwawe na kuwa karitaniria nwengwe kuluki kiongozi na menerete wari gavana au kabere Kawira Mwangaza nikira kuwa tari na uwiti na mbere mwandiki wetu wa Nteto Mutugio Kiambi no banganitie ribotie
Musiasa Edwin kiongozi na ule urari mureganio munene wotongeri wa gavana wa Meru Mutuma Ntoithingia nonekete kuringa bautani ya gisiasa riu agitumiria kuigika na kugwata mbaru utongeri wa gavana Mutuma na thirikari yawe. Gavana Mutuma Ntoithingia itumwe kanya aitire Meru ngugi nethira kwi muntu utongeria bu miaka egi ikuthira iri aja bwina matatizo bo Mutuma no nturi mathina jaria gavana uri watigire maingi muno mathina jaria gavana Mutuma akugeria solve thai na uchokaniria Meru na kuoria Meru imathina maingi muno na uciomia no ntu kuona each and every day na uciomia kuwa kuthithia kuringana na kiongozi na ategerete na kuthoja utongere bwa Mutuma wakagita kiburingithana na bwa wari gavana Kawira Mwangaza na eja kuona mwanya jwa Kawira na Mutuma ijo tuko na muthenya akigweta Kawira ja mutongere wari muciendi na ndia nkorombe na heshima gavana former governor thiorunga memorandi na jumo tiga thiorunga memorandi na jumo juri othithitie juri uringirwe mbicho no ntwambio twira ambassador ni wekirite anga cha milioni na anga barabara mbechi ng'anona anga mibira tutikwenda interview na inobwa boruga na yabo kalea ndienda wetorunga meki murandi jumwe thoko twire thoko era wakirera thira wambiritie nthi ucoke twire barabara apart from ira ciekiro ni MCAs ira ciabati kuthithwa na One Fund utwire barabara kumania nagwe uri gavana ya thithirwe uriku narua nkuona ugikathiria cibitari ukiuga cibitari uri nenei uri thongi kwa ugo no kumba gwaka cibitari eku indi wi gavana utomba gwaka cibitari egwito mwananchi ekundwa ndawa kinyira ciari ku utathirikiria kwa urithira wi mwekuru kumenya ngugi ka mutongerio kumenya ngugi uri ambiria cibitari no emwe ndene igembe tigania kana imenti kuma foundation kuma anthi kanyua ndawa kana thoko twagukira na ndi no ntwari muciendi na gintu kirio okaritie muno ni ntobi yaku na ntobenu kankwire mama karanje ono goketiga depression no tinda atumemene na TV-ine gwinsight Mumeru Ameru na ndito kubariri bathame kiro tongeria bwaku bwochienda bathingate gavana Mutuma Ntoithingia no ntunga gavana Mutuma Ntoithingia nombite kureta kugwatania antu na kureta thiri ni miario gwetwe mbaru ni ndani mutugi uria kinyawe ari muthingatio munene wa Kawira Mwangaza akirita mukana kiria Meru iguru ria gwitikia na kuritaniria ngugi na Kawira siasa cia mwaka jwa 2027 muntu ombe orokagia interest kana ura umba kuithwe na ethugani kuigika Kawira ne muigike at your own risk or at your own or her whole risk niki Kawira Mwangaza te muntu mwega Kawira Mwangaza interest ciawe iwe atetheke muntu awatetheke na wakare bwega for example no kuona te muntu inyomwe ura wari thirikari ne Kawira te muntu te MCA te wananchi hote muntu inyomwe oguneka lakini no kuona thai Kawira Mwangaza sibitari ria gwakirite aja kinoru akite nyombe nkokie ngoroba ithano sibitari agwakira sibitari utte sibitari kuoneka Meru na sibitari yari akuthangikia aitingo bonde wa Meru na banki ire eko ire wa kinoru banki no yari akuthangikia aitibo ngo bonde wa Meru Mutuma tekathuki Mutuma o twatumiro turi bare ba support Kawira no gavana wetu Meru ikuthai atumirwe. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbeta Mutugi wa Kiambi. Ibo ya Mutugio Kiambi na tweta na mbere njira imwe yo kungwira untwire aritoba Kiurwe Technical Institute ntere cia bori ni babwithiti mambra yo kungwira untwire mambra yara yaretete amwe aritwa bakuma ntere mwanya kuona ni untwire bo kulukira bya kure na kinyamikirire aritwa ni bakenerete mambra ya bonene mwandikweto wanteto mwendo laiboni na kulikithia
nayo cukuru yo bundi note yakirwe titia ni bethirite bare na kiumia kiontore kana cultural week arere njire moya ukirio ntore bethirite baikira nguo mwanya na kuonania mtu ntore bo kuringana na nara umete. And why we have this day is so that we are able to bring people together and also at the same time so see the various cultures that we have, the various different ways that people do their things, the way they cook, the way they talk, the way they dance, the way they present themselves, and by this we are able to learn from each other, and more so we are able to bring togetherness in this institution. Bena talent cheo urugi wini manto ja mainge usani na kwa ukeba otwe tona bwagireta to baeta kanya tugakwongwira ntukuye na arua kwa uo ntoire bo to kongwira na arua mawethera jaranto bethera benajo na tukona talent iji tukomba guchimenyera ana baba umara nacio betana ara chiomba iko batethia na njire mwe kana i bakiaria rito basukuru yene bakathete ontobo no bakiwa ne batethe kumenya burabara bange barianga bakiwa ne ontobo na bo batethia kireo kiria talanta ciona cia batethia kire ntuko twetete bakomenya masai ora bambire va tukombo menyora samburu bakara ruora bakara ruora bakara nega batu amiro bakamenyora tokara so there event togetari momwaka area o community ja kuonania intobira bageta from their own community. Tunasaidianga wanafunzi sana, it is technical skills. Ukitoka nje hauhitaji kuajiriwa, unaweza jiajiri wewe mwenyewe, you can do a lot of things wewe mwenyewe and you can start earning while you are in school. In today's century yenye tuko hatuwezi sema kwenda university ndio itakupea kazi poa ama ndio itakustahimili maisha yako ya kesho. Kiripota Mero TV kumawandia kiruna hiki shikombunga kia bore mbeta wa mwende walaiboni. Tutanambere na nteto cietu na we musiasa Nick Mbulugu no kiririte bunene wari ngavana wa Meru au Kabere Kawira Mwangaza no ntobolo ariro wa Ciandoni ruraririe TV nemwe ya Kemeru. Mwandiki wetu wa nteto MC Mutonga na utariria Nkiluki. Uria wari MCA ndene ya Nkuene Nick Mbulugu no mbita kwithirwa agitamburukia ugambi bwawe na kiumbaga kwithirwa agicokeria uria wari governor wa Kabere kumwira neja na giteo neja na heshima ni untu igitene riri ni governor uria okarite gite ubwite kwegwa kanya nikenda komba gutongeria Nick Mbulugu former councillor former MCA Nkuene ward ndongiankia area meario ire kwarua nera mono governor Kawira Mwangaza former governor wa Meru araritie ndienda mbere magucokeria former governor Kawira mwira thaiji uria karirite giti mutumanto ithinkia na atonyere gitine and deputy owe na menye munene erio kara kumwathikira kana karaga kuthigata sheria agaita rucio rwawe rute choka gwa rutetemete achuete gite na inkaririte tamuinya lakini tamuijere ntekaririte gite na tamuijere uria nkweshima imweshimiwa ora ukaririte gite gya Nkuene ogwetwa mweshimiwa Makasi na nwempete heshima kethira oni nkumba kwathikira MC ora ukaririte gite na oni reverend na ntakarira mathabau Clement Jagite kia governor mweshimiwa Nick no mbita kwithirwo akiariria nauga uria Meru ire mari athatu gutimo batomba gwete na gita riri ni gita ria igembe gite kia governor roterwa imenti itu ajokeria kiena kiraito murungie kia governor roterwa atigania ikiajokerwe imunya governor nande thaiji nusu erotererwa egembe na meanke aje thira ere nusu egembe batetha bo complete meanka yawe 5 kwa no Mwangaza chokerie governor mutumanto ithinkia atuitere nusu ewenge nongera uange kenda bathiria 5 totomba kwerwa nthegoro Meru ne mare athatu ende yarere mwe rethire nusu tukaba na batuitere ngugi na tuba heshima na governor mutumanto ithinkia itugwetikia gaita ngugi ire bwirite
kiri mantu ja former governor na John Jombete kwithirwo jagicokerithirua aria eri ati no mwaka aejana kanya ona muthaka akarikia kugurana neja gwa ntuko na nikenda mwari uria agurite amuriungie kia mwisho amuretere kana. Former governor no ago criticize ndiendo kwira karanthe wone bangi ora bakwathwa ojora ngino muthaka wona agurana umweja akanya utemwetagia kana runene ugamwekoro arejera korona ati uchiara ukamwa akanya bamame aikwa out agie mwana akuretera mwari sasawa akuretera mweje sasawa ugo ngino muthaka mwega gokira area kiri mantu ja mianka ni Kiburugo nombete kwithirwa akijariria nomba kwithirwa akiuga jaujo twatunyira miunda nabwo kiago Gavana Kawira ataria munya ataria kiraitu ataria thai turatunyagwo munda jweto na ruguru Lake Eris mutumaria ukona antu bamwe bakiringe atuma antu batharakanithi bakamberia kuga gavana babange batatu sumbura gavana rote na aja na mianke mero uro kwenda kuingia kiu kiawe no kuigwa atengiaria mutuma areria monka na aria mianka eto na isiuru agatucokeria akareria mianka eto na nanyuki agatucokeria thai agatwareria mianka eto na kiago na kwenda echokwa akaria mianka eto emwito na kwendete karingithwe na jau ndijo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV Kenya. Na nyuma ya Meru TV kumulika rwono rwa Gladys Kanja kuma kianja yesio mbunge kia Tigania West ura wasunirwe munda yawe nende na umirete na kuwa uturo bwawe buri atari ne puni nyuma yawe kuwa atwa ntuku ya Jumamosi utuko ni mabidha baborithi kuma etu kia ngondone atina maetia ala wete mtoro basunire munda ne na watanirete na mabidha baborithi kutiira na obenga munde ne yoburu hamwana po wete ate kinyamukuru owe na watirwe nari kangeta Kristo nendi kanja na kromba songore kuma isio mbunge kia Tigania West kutonyera na kutiira kwe wakioto na kinyamukuru owe akulukirwa mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia Wadrinja nawe kira kirore. Nyuma ya Meru TV kumba kwithira kimureka rogono rwa Gladys Kanja roithiritwo akinyamaru no chuna mundani muchongo kumurutera na Gladys Kanja ni itumire itoringe na kuotoro bwa bwithi nene utoro bwa buri atari ne no ntukinya thai utuko yabo kinya bakienda bakia batura iraka nariko utoro bwa buri atari ne muno utoro bwa kuma tukuria miaka 10 tutwire kuthangigwa ringi na ro tukwa twa mugoro na ro umaigwa kange tongegwa tuntu na ro kana gagatigwa konka nikeragia graduate kata watire namba no ntubwa maichiria kawatere bati lakini kaeta ya kurara kanda yiria na kinya wende ni kurema nio ngachi akatura mweri yo nja ntomba yete bya wikia nende utoro bwa ni ngona utoro bwa ibothuki mugai na mutiguna ndene mubunge pia karia ndene na thai ndene ari na kangeta akiare na Meru TV Gladys Kanja ni ithurite mabisa bagitokia polisi kia nguru nibo bethirite batumika kumwangaikia bakene krombechan mwikoroga ndomba kwithira kimuchuna munda amona kwithira askari batire na weka mukura Gladys Kanja ndene tukwa Jumamosi bombere kwithira bakiwata Kanja no komba kwithira kimurikire ingi mathayo tuko na kongela chumbe yoro kironda mabisa bai bombere kwithira kiromira munda yo Kanja mba kuthe kurobe bionde be Kanja mbete kwithira kianda na kinyotira mwikoroga komba kwithira kiywiria kona nini yo buru Jumamosi ndeyire achikari bareya Githumba bego ya Githumba bambithira ndabera unio te nombetete ndetete ntiagana kana igonka na ikana kale mochie ngatiare konka bamboyere kwa inya banguria mendemerete ndio ntonte kwanda weta banguria bankamatanira bara ikiogo wa mwiri bankamatanira bambelaguo na ndi weta ndabele ngandabera ito wankararie no kana mugai banda irenge tha ithatu ndireya iworo ntwegiumia naryo beya mbekweya bareyire bambira waria ringi ugagwaria ringi no kwajogwa ndene bareyire mpauria tractor mbembe ndirandite bachitherera nthi cionthe bikwachira ariguo nio batherera
na bau angakinya kwa urengi ndi muguru nwe kangeta urandatia au ngeta kibarua nwe na rubande kangeta woni ndi ilianiri mantu yari amukai munda iwetu katuchunwa kinya muchimbatu twina taito twe ito thitangite ku twina mengi yekuo ndethi chabigeti ningi katuchunwa kwa inya John Michuki baba okwa na baba okwa na watero na thai endene mndaiyo ngoya iraire ya mpembe chonze cha kurangwa yari moi tractor bachoka baikira thikingi kuona ni abo baetora kuthangikia mwekoro atena bia kuria atena kunywa mwana wengo ateta chukuru aita chukuru na arona auke aita bra kwenda ku antu bana onto baina mbesa baithangikia muchiku ke mbesa na bateo muthangikia no onto into ibio bia muchiku na taito na ina bionde lakini ende bo bate kwa elia bo askare bate kwa eluka na thirikare elio yona na kiere ko wende ba chuna muchiku aita kona muchiku ate mundonge nyuma mbera ate mundonge arinda nkathakarani kana kokura mege 13 ikatariritie mithange kwera we na cheri bae bethirite ba ikulukira njana ni cha mwitongo mwa chendoni ende oni manta thukuru yongwa mbingawa nkaria muchinya mweri ntachoka skuru nonto ba wacha mbecha bia kora byongwa kurinya turara abwe onto ba wacha bia kuria skuru dawa terenya grade ete kubwa but ete thogyo ambat nonto ba thina inkologirete icho chatumire mbona grade eu ende oni achari ba ko kologirete thina na skuru yongwa kikorema mami kata kibaro kenda amburirie bia kuria na ona cha wiki skuru nende mwana nwende nwa batu tote bia kuria na bia kunywa ngibaro agirandireta ndikona ria wita panda ngigetia ikibaro antwire mwana eta thukuru aengwa thukuru akathiria mweri ataeta nkanjiria kuria kibaro bindirona ngaigeria mwarimu athomete athina mukai mpara ndoeta ndauria bia kuria ni thukuru ni nkuria ngaikinya mana tano thukuru ngera mwarimu ngwatela yabo mwana nwari no ntuko yele mbete kibaro aringi ngaita ngiona ringi agwengwa ringi akiakaliria kethi kiumia kana mweri ende mwana ugathoma thina kuma kinya po auma form 1 akinya form 2 3 akithoma na thina ende ni kankua hii ora antelwe kinya no pa thukuru aturi bae kwira onto bo bawete kanja na mukuroke ka bauchuna mundayo nonto ninke mukeo na mundayo ra kwena lami bakenda anja yomba kwitheke ona kyoto kyo ayo ya muchiku na muchiku ka uchunwa ne kabe yonto muchuna mundayo kiyo ntoto mekwa muchiku no atangete kuo akaditange kuo akangana manto amundokia mwankayo atania akona taito nimbi bioto machunwa iwo bondi aria bo mpempe ikarimiro anze ka na bare yantuko kiumia bateko ya kinya ntukwe kwe na antonze iba anto watera kanisene ido nkori atere nimbi neka mukuru mwana oti munda yongari kakengwa kinyako na atori ba kuthangika muno aba ukira no ntubira ntubokira ithirikari ko eka mama ko kithumba thirikari komi muntu ari akairo akawato ikumundene muntu ari akairo akawato ikumundene no waita muntu eyo kwe na munda yo ko baithangikia muchiku no nto muchiku atena kibiake muchiku no eko na murungu ogie na reba mubangikio muchiku atena kinya kurara muchiku atena ange awita ina muchiku aeta bai muinga muchiku aeta kuna utimu nyuma mbere utimu ndayonge baro ina ibaero munda na kaochwa na ibenderie kaochwa ende beete na ta muro ina enda ke mundo yo muchiku mwankira thaiko kiume kathumba mukurangila ndiskanja no tetana mbere kumba kwithira kingiro tuoneka polisi ke kangeta kumania nawe kumba kwithira kithetera kaunda kawe karombere kwithira ke wane cheri bawe ende mwaroina uranombete kwithira kende munda yo no kaitete mbere kumba kwithira kwatana na mwikoro kumba kwithira bakimuthangikia Nkiripota Meru TV kumatia nimbe tanda msimuturia Wadhirinja. Riboti ya Adams Mutuire Wadhirinja ni eto akanyeka kunoka weta kuraya insokerete na nteto kiluki.
Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Gikundi gia St. Agnes Welfare ni bakugwata ogeni twana twatwe ijene ubakagimarwo kuma wanene mwanka untogima anabaha bagataro ke motorere na kinyagi Ukristo kwa mbere ntariki ya 10 ya mwezi wa 11 mwaka jo ni mutaratara jure jugeta na mbere kwa gita kabyume bieri chukuru ya St. Agnes Marega Mikindori mwana aribatara kujana karai sabuni tissue murengeti bedsheet karamu na yuku spirit, towel, slippers, kinyanza, na pia ijirichi ya gloves. Uchiari, ukarira mwana wa kungiri tantatu waki na bakajo kukuma Mikindori mwanka chukuru ya St. Agnes Marega. Kumenya manto unkuruki turingirezi mongo kurukira namba iji 0725-977-114 kana 0791-575-600 kana 0705-518-000. Rete mwana wakune wagakuru na njera chekenani. Sana mulethiri wa Meru TV no ntubaita na mbere kurumira nteto cia Meru TV na tuta na mbere na nteto cia toma wakili bakuma Meru ni batumirite ati utungata buita na mbere kiri koti ya Maua kwambiriria rwari ni kiraba kwa koti ya Maua itikuthiatira watho nende ni bakuria rwangi rwa utungata bonga mbithania kutonyera na kuthiria thinai. Kwina mwanya kana kukethirwa kwina gap ndene Maua law courts kukethirwa court 1 tira icio mwithira akarinthi kana akiendelea na matters tonto ethairwa ari chairman wa auctioneers licensing board so jama ingi utemwithaira ari station court 2 ata replacewa kuma ararutwa nora wareterwe na ari na disciplinary issues so ara interdicted atira thiria mieri ere na kinya to kwandikira ofisi ya chief justice na ofisi ire inge chi toko expect chiethro ichio chikuomba ku address issue utio ntobaomba kuthithia so torego chairmania no ntoba manto yethretwe yekareka toua kwima mataria yara tokajukia na bomwe ni lazima judicial officers bamwe kana magistrates bamwe baraba Maua baume kwa immediately manto jau ya karega ikuthithwa ni Judicial Service Commission kana ofisi ya Chief Justice kwambiriria Jumaine tariki 28 uteo wakiri bukona ayeta Maua law courts tonto toteo tonanagia kuingwe ikuthithika station whereas kutengo kuendelea no ikuoneka akiumbicha na ni mantu ja ukuona jagiendelea Maua jaretine anti imuntu omwe na agency ingi Chief Justice Martha Koome na GSC Martha Koome neri mantu ja judicial officers babe Maua
na ikirua report gote action ya jukia ei backyard yewe na no kuona ora mantu jathuki getho te kumba ku manage mantu nya kwenu ri na te nya ukomba ku manage mantu we helm ke Kenya yonde au locots ithiritwe iri ukionanilia kia ni atia ngugiti umba kuriteka ndene Kenya ni atia kumba kwithirwa kuti justice ikweyanwa iu nio mau ariu thayu kenda kumenya ura station yemenya kwithirwa iri nthuku kana utingo gikuriteka station ubati gwita mau okona ura station ithairwe kari ukenda kuona ndwa wagi nthoni na manto jonthe yare umbokarika ke a failed judicial institution ubati weta mawa town na untu bambere tukwenda kuigwa bukarikite ikuria magistrate ura ugire batu atu kwa incited another magistrate ambe aja ne apology kana rombe orokeri kire batu mawakili nuntu koigo toruma so as is to ask that time for change has come in Maua. We want to have matters moving. Tutana mbere na nteta cietu na mbunge wa Koloto kumenyekana ya Muthoni na umirite na kuria Meru Bakari Kauko no ntotire ingia Meru ona itiki nene ya thai mwandiki wetu wa nteto MC Mwitonga na utariria Nkeloke. Mujumbe wa Koroto Wijikene Jamada Muthoni nombita kwithirwa akiariria Ameru na kubera itubeto antu bagwataira kao gutire tuona gitige kinene jagike twina kio tugwatireni na tukarie kithure kindiki tureana irio urwa rwa ima kana ni urongo kuma 1963 tutanukira kana tuigwo munyinko twagitige kinene ninde turajuigerue Bishop ugere chapati korukwa na nyama cia ukaranga utotigo muruke ima baatu muruke jo to kuigwo jo deputy president yajo thoki kajo thoki tukareni kamurutire ne kau kira tukona tukajukia tuweke mukone jo to isasawa to mwendeni na to mwekere nekenda kinya batwe as a society as a community tomba kwa respected woni beto narangeta nande nyaminchi ndatikati kwa muntu inyambunga kamuri buje ndo bande deputy president kwani kukona nini teu kana teu na ande kinya ogorero geta na Nairobi na ara kinya rero te kumenya njira muntu akoria urera tirum akoria mami no kwenda gwikira borigo tamuka jao kore ruo ukauga kwa kindike ukauga o ikayore isasawa no ntone ibo eto nande ibatu to akaria deputy president kedora kindike na batu to liuga ogocheza na deputy president wetu batu akaba kyothe togete atea kyothe tutigane atyo teu tuga muchemani jo kogeta atea. Mujumbe uju nombita kwithirwa akiariria cyber crime bill iria yombita kwithirwa nande giteterwa bonene na iria yombita kwithirwa kireta mantu ja maingi nionenie wega bwayo na auga antu ne bamitegere na bamithikire bill iariritwe muno the cyber crime bill na antu iba meariretie muno bai mithukaia bakiaria very negatively na ndenda kuboria in this century gutu muntu tuthomete tafadhali chweni mbilu eu bomithome kindani ndani wigore kuga ende mantu java tojaran kwendo ana wije na arua cyber crime bill area ya saini 2018 i president Uhuru Kenyatta kere president William Ruto ara saini ni amendment ere rareti ndene mbunge na amendment hiyo era mantu java tojara menja number 1 anti-terrorist yauga muntu uria ukwencourage kana usambasa mantu ja terrorism muntu na bwirete kujukirwa atua ya gisheria ibo gwetekaniria muntu ajukirwa atua ya gisheria. Number 2 mbiru ere riuga antu baraba kwethira bake enesa itikandikari ija baraba ija mantu jajara ya karikira shakaora antu baraba kwenesa mantu jau ndene ya mitandao antu bau ibabwerete kujukirwa atua ibo gwetekerio
atibu wake ona kana gakari na ugite ne gakarue nuntu bwa uria bakumba kwithirwa bakigita mauja mapema ne oritia antu babethi especially thaka na omba kubera ukeja kwithirwa ria na mwale na ukamwitia kibande ukaigua tena kio mwire nane onja kiringina kwenda kuburomba aciari please tugerieni gutangutana na ana betu as much as possible igita rira rutha ruraja nontu gute mwana obwirete kwithira ina mwana gute mwana obwirete kwithira inae na ndaka cietu itio ibubo atutethia the Gen Zs, the young generation. When you see a young girl being courted by anybody ona kana gagetwa imuntu kinyoto rika babu ndaka ibungo toma karie ni are onyakwe karie ni tware tura ona muthako mukura koro kwaja kana gachukuru etakana ka mwere leave my sister alone na antena jange ni jaunda ikia kwithirwa nkiona na nkigwa Mbita MC Mutonga nkiripotera Meru TV. Ibo ya Mutonga na darasa ya rediere wondie chaka rigesi mbunge Tharaka nithirete Kinyamara kiria karinteru kwa kaita karaya darasa ithirete kithuka maita kwa maita na kaita karaya koura itumba kinyo kilukire kabru ontoboto manende anto batumira njira inge hireire mno na yatuma kinyari to basererwa ni weta skuru nkuloki darasa ni ringithete kinya biashara nonto tingari kana kinya bikibiki yumbo kulukira darasa nende akari ni bakuria thirikari ya mwana atungode bantere kotira darasai ni kuthondekwa ndagara Waiguna niwe winasio kari kuma wandi ajagari agecigo munge Tharaka batwire Kinyamara nike wagibandaga jamuroni wareria anto kathumba bagorera muroni ujo wamona na bagaga keringoro kega kagita garabarieta machukuru Bishop Nicholas Mwathi na thirite Kinyamara gikara rikite wakandaga cheno kari bagitiwa na nkena wamona nkatho inene yongenete muno nuntu andaga cheno na menga siste na mbujia ndethira ndagacha ikuthondeko Pastor Mwathi na nkwigwa nkenete muno antikiumba kuringariria bora kinya maguru mainainaga itonete wera na ni onde mukuru wogu nkuruta tia kugura chumbe ogo na kinya ichonda ririre kana mbeca cia kigeri gukurukira ndagacha ni ino igwa ku Mwathi indagacha nkuthondeka na Nicholas Mwathi bagututethia kiandikite antu bairi abonde na itukuruthira finishing emunde turikiria pe gakari bagare na baramono na tomeri bandaga cheno ibogete ana batide na kaire muno bara bakurutha kigerio kia muthia wa mwanka kwetha riri ingwitigia thaino nuntu ndagaca gikurutha finishing gukurukira igerio thaino na mbura kaura thaino ntikuona bura nkarire mukuringa mberi twaina kimako mono tukiona atakari to batakigeria kurugia karibaba bagejogia nkatho cia mwanya na bakiuga bakamwatira ni kendo bagutetheria kariba cia kariga rero nio itwandikite ino ndagacha na ngai atethirie ndu turete promise ine twakirwa ndagacha lakini Bishop Mwathi negirwe kiriro getu naito mucokira nkatho mwato kiugaga ukaigwa toe wigwa nginya twina thina kuringa thino bikibiki taringaga twararagia bikibiki na araba Mutonga primary lakini thino kurugia thino bikibiki kaya na nkari ko kuringa ino eringa ndagacha tukuibwega muno nuntu bogua turuthire ingwitigia 2027 kura cionthe tukamwa kuma gecigo munge Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara Waiguna kada se mwanya dagara Waiguna nonto baribotu na mutinda Toyota ni babwithite kiatho na kurianiria na ateja bo irinjire mwe osokia nkatho na kinya kuonania ngwataniro ateja ba ni baone twinto bibiero birabire thokone nikenda kutira bari na umenyo kire kiwanda kiangare because you assist us in acquiring the units, insurance, magari ambayo kutupunguzia bugdha ya kujua magurudumu ya gari yako vipi, ama gari imemaliza service ama gari inatoa moshi, wametuondolea. Sasa ile Toyota na Sufao sasa huo ni mzigo wao. Kwa hiyo sisi washirika wa karibu sana kwa niaba ya the police command, both the administration police and the Kenya Police as well as the DCI ambao wako hapa kwa sababu wanakwenda shughuli zingine. Sisi tunataka kusema ya kwamba tunashukuru
kwa sababu FAO yetu hapa katika Meru inatupa kazi na inakuwa ya manufaa sana. If you buy a Toyota pickup, my friend, even if you run into financial problems, you get value for your money. The amount of money that I bought that pickup for was about 3.4 million. I did about 300 kilometers with that pickup, and I sold it for 3.2 million. That pickup is still hovering around Nyambene area even today. What Wamira, I can tell you the number of even spares that we have been made for Toyota is amazing. So I want you to give the only ile kitu wanaweza kutupatia kama watu wa biashara is to give this man enough support so that magari itapanda, because he is the one sasa sijamshikia sasa mambo ya dogo. So let's get the spare parts, the vehicles. Wacha sasa tu, because we will come for the vehicles, and let's not also go for the healers, because nani alikuwa anasema ile gari iko mbele yako na ile iko nyuma yako ni tuko na jukumu kila mahali tunaenda kuwaelimisha kwamba we are CFAO Mobility, but CFAO Mobility is 100% owned Toyota Group company. Mind you, this is the first stop. Hawajaanza wengine, wameanza hapa Meru. So let's appreciate CFAO. Ribotini yetu kira katanta kirinte tosietu gorobaruarin kazo sia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto sia Meru TV ugoronga kondera ugoropotongi buyurini dhari mobia murungu mweninya mitawatiri mbabu na mwana nile wa madhidhio Okare Paul Ngojiri.